perhatian meminta kepada kaum mak dan kaum ayah dan tolong berdasiat karena kita yang selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan yang ucapkan kepada Tunku Gedanyo, Tunku Arbiadi dari Payah Demam.